15 viljuškar sa unutrašnjim sagorevanjem serije E ekonomičan viljuškar sa unutrašnjim sagorevanjem koji je nezavisno razvio brand Longking, a možete ga kupiti u Srbiji u Jugosistem do internet prodavnici. Čitav motor je opremljen ekološkim motorom koji je u skladu sa nacionalnim 3. i pekinškim 4. emisionim standardima i usvaja tehnologiju ubrizgavanja goriva pod visokim pritiskom, što je energetski efikasnije i štiti životnu sredinu. Nacionalni motor sa 2 emisiona standarda i uvezeni motori su opcioni. Dizajn produženog međuosovinskog rastojanja, težište vozila pomereno unazad radi poboljšanja uzdužne stabilnosti, na originalni proizvod. Optimizovana je raspodela opterećenja na osovini, smanjene su greške na zadnjoj osovini, poboljšan je vek trajanja guma. Široko vidno polje jarbola, poboljšana je bezbednost rada sa slaganjem. Srednji izduvni gasovi kako bi se izbjeglo zagađenje prašinom tokom vožnje. Povećan je klirens protiv tega od tla i poboljšana je prohodnost vozila. Spojevi hidrauličnih cevi su zaptiveni konusom od 24 stepena kako bi se efikasno izbjeglo curenje. Upotreba volana malog prečnika smanjuje zamor ruku operatera, što čini vožnju udobnijom. Odličnog dana i čekamo vas u našem webshopu. Svaka zgrada, igra, sve se kreće, disko kugla iznad glave, srce lupa. Ovaj život ovde više mene kupa.